twongeye kwa ikaze mu biganiro bya Semitoni TV ni tariki 8 ukwezi kwa Kamena 2023. Uyu ni umwanya makuru kuri Semitoni TV na makuru mugiye kugezwa nanjye no Sabimenya Imana. Amakuru yacu arubakira ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Polisi y'igihugu yigije imbere ibizamini by'impushya zo gutwara ibinyabiziga. Perezida wa Uganda yoreka kuta Museveni biravuga ko afite COVID-19 naho Donald Trump ashobora kujyanwa mu nkiko. Amakuru yacu murakurikira ku muyoboro wa YouTube aho mushakisha mu Semitoni TV. Dushimira abantu bose bakoze subscribe ndetse n'utarayikora abe yagikora kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu nkuko tubishyiraho. Amakuru yacu rero tuyandikiye hano mu Rwanda. Polisi y'igihugu yigije imbere ibizamini by'impushya zo gutwara ibinyabiziga aho abantu bose bayiyandikishije gukorera izo mpushya bafite kode kuva tariki 12 Kamena 2023 kugeza tariki 28 Kamena 2024 habaye impinduka ku matariki bazakoreraho. Ibukajyanye Kabuga Felician mu nkiko isaba ko imitungo ye ifatirwa mu gihe hategerejwe icyemezo ku ndishyi zasabiwe abarokotse jenoside yakorewe abatutsi zingana na miliyoni 50 z'amanyarwanda. Tukiri kuri iyi nkuru, ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko icyemezo cy'urwego rwasigaranye imirimo y'inkiko mpuzamahanga cy'uko Kabuga Felician adashobora kuburana nk'uko byagaragajwe n'abaganga kizatuma abarokotse jenoside yakorewe abatutsi batabona ubutabera bukwiye. Amakuru yacu tuyekeje hanze y'u Rwanda. Perezida wa Uganda yoreka kuta Museveni yanduye COVID-19 gusa bivuga ko ubuzima bwe bumeze neza kandi ko ari bukomeze inshingano ze nk'ibisanzwe mu gihe ari kuvurwa. Naho ubu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubushinjacyaha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwamenyesheje Donald Trump wahoze ayobora icyo gihugu ko hari gukorwa iperereza ishobora gukurikirwa n'ikirego ku myandiko z'amabanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasanzwe mu nyubako ye kandi yaravuye ku butegetsi bivuga ko nta burenganzira afite bwo kuzitunga. Naho Papa Francis yabazwe mu nda nyuma y'imisi aribwa mu nkuko itangazo ryaturutse i Vatikani kuri uyu wa gatatu ryabitangaje. Turashimiye uryo twabanye makuru yacu ya Semitoni TV. Mukomeze mugire bugingo ndetse n'imagarikiye. Ngewe nitwa Sabimenya Imana, ndabashimiye.